शुक्रारा कदम महामंडळान वास्कोच्या पुण्या वचपी स्लीपर कोच सर्विसेक सुरवात केल्या। तशेंच थळाव्या रुटांचेर आनी 20 बसींची कदम महामंडळान भर घाल्या म्हण महामंडळाचो अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदा उलयला। आरडेक्सको खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आयज आमी गोंया स्लीपर बस लॉन्च केले आनी गोंया फर्स्ट टाइम मिडियान येता की स्लीपर बस रजिस्ट्रेशन गोंयच्या भायर करता पण आयज आमकां आरटीओन आनी ट्रांसपोर्ट आमच्या मिनिस्टरान आमकां एक आदार केला एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा दैट स्लीपर बस इज रजिस्टर्ड हियर इन गोवा। इट इज विथ द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नंबर 1। सेकेंड आमकां चीफ मिनिस्टर हेल्प केला बाय गिविंग फायनान्सीस टू कदंबा। So this sleeper bus is the first sleeper bus registered in Goa by KTC. This sleeper bus आमी आता लोकां फेलिसिटेट करपा for better travel. And our sleeper buses, even the size of the seats of sitting arrangements is broad. आमच्या आनी 3 दिवस घालपा जाले पण आमी घालून ना। We want to give comfort to the people. आनी ह्यो बसी आता आमच्या 6:30 बस आमी सुट्टली वास्कोसून टू पुणे आनी आमी 7 तारखेर चालू करतले। आमचे टोटल 20 बसीस येवपाचे आहे फॉर इंटरस्टेट बसीस, इंटरस्टेट रूट्स। कित्याक आमचे इंटरस्टेट बसीस खूब बसीस आमचे सद्या आमचे ऑपरेशनल ना एंड वी आर स्ट्रेसिंग मोर ऑन इंटरस्टेट रूट्स बिकॉज ऑफ फायनान्सीस। आता आयज आमची ह्यो आतां 2 बसी आहे आनी आमचे 18 बसी येतल्यो एक विथिन नेक्स्ट 15 days or to 1 month. Which all routes will be there? We want to stress on routes Belgaum routes. We want to put more buses, Kolhapur, Hubli, then the Karwar, because these routes, southward routes, and these routes actually are very good routes. See, Bombay routes are very competitive, and private operators, they play the rate by the day, whereas we cannot do the rate fluctuation. So आमचे रूट्स other routes like Shirdi route is doing very well, Pune route is doing very well, even Bangalore we are doing very well. आता आमी अनेक 5 बसी वोल्वो हाडटले, न्यू वोल्वो, कित्याक आमकां बेंगलोर खूब डिमांड आहा फॉर बसीस। सम रूट्स आनी प्रायवेटायज कशें एक प्रपोजल आमकां येयला काणकोण टू मारगांव, तो रूट एक प्रायवेटायज करपाक। थिंगा बसी आहाय त्यो सगल्यो बसी आमी कदंबार घेतले। दे वील हॅव टू गिव द बस विथ दॅट ड्रायव्हर। सो अजून डिस्कशन स्टेज हा, तो प्रपोजल गव्हर्मेंटाक घालतलो मे बी बाय January, February, we will put it to the government.